Korea chiklonifying koyarni India Prime Minister Narendra Modi ahin pen Sahibabad Rapid X Station along Delhi-Ghaziabad-Meerut Regional Rapid Transit System RRTS Corridor lapen RRTS Rapid X Train Namo Bharat kangpu pon Sahibabad lapen Dubai Depot adak kangpu pon RRTS Corridor hinlo India that Purkimo along Kichengsi Regional Rapid Transit System Corridor lo Labangso system along a train amen lake India Union Minister Hardip Singh Puria hin pensi Namo Bharat tu kedam tang themanani earpon lo Labangso RRTS avarsai radaphan ke pajir pon pen radatum kedam kewang joy ki lapen apor sitami pinangan pajok pon po Delhi-Ghaziabad-Meerut adak kacheleng ponjia phan ghontai siang bong pensi Ghaziabad Mudranagar lapen Modinagar arong supia long stame palepon etpo Nonoman India long semi-high speed trains Vande Bharat Pregjam along rialong Radaphan Varsai Pipon Bomlo Lasojok Radatum Kedam Kevang along Kijoy Kistame Tekpon Longlo Non Rong Sopialong RRTS Avarsai Radatumaphan Pipon Lo Pulotangte Lapuan Sosesi Kijoy Kilapen Kijokwan Dupon Tupo Nonoman Regional Rapid Transit System Delhi Rong Sopi National Capital Region NCR ke Parlopon Breakjam long near kebalong RRTS Corridor silam pon bomlo near kebang bong pen kithoma Corridor Delhi-Ghaziabad-Meerut Corridor Delhi-Gurugram SNB Alwar Corridor lapen Delhi-Panipat Corridor bangke kechengsi apong husi petang pon po birta ke ripon long atengke Delhi-Ghaziabad-Meerut RRTS Corridor sai lake kuti suri kithoma lompensi patang pon po Labangso Corridor ki kimpon along isi a train kilometer pharoi sira trok near kepan kedam unajakong kipa do ponjia phansi kimpon lo lapen pejo pen minute pho ki pleng alingsi platform along train akimi kipa chelar ponjia phansi tame kimang pon padolo National Desk Report Karbianglong Live